Good day, ladies and gentlemen. My name is Omonice. Today, I'm here on Nice TV show to tell you story that our grandmas used to tell us those days. Those days, we children, we love to go to our grandma's house, not because of the food, but because of that story, that bedtime story. I personally, I can't sleep without bedtime story then. Question: do we still tell our children story before they sleep? In our own dialect, not in English, not all this phone story. You sit your child down and tell him or her story. Do we still do it? If not, I want you to join me on Nice TV show every Sunday evening. I will be showing you different type of stories, and I will be telling different type of bedtime stories. Ivo ke san ye meno mono seva Omonize no seva of bye. But then na me da yo ni mero do no ivo ke san ta ni me ye do ro gbo kai mara egeni wasa je chege nyana da chege agbonba egeni ma je jojo ve do de no se wan ye bezel be mo mare wan jo ve don no de wan gbo kai mama o ze mata ye ime me mo boss gware me ka shi so de me do de we le ke ano gbo kai mama ono kai no so ni me we mo no kai ni gbe patanela na me da fa men no va ye mamo kai va ye gbo kai mamo ose mo before mo kwenu we va zone mo no se va na mamo no se va oni ze me da va patanela nya me gbo kai ma awon kai pa ono kai no odede me mo ka gbo ma wa egeni mama kai me gbo ma wa nya wa ti le no kai ami ebe ni merele o yiri wa rele no kai bo wa kai ho wa ji won we dotwa ilo no ri vono kai ya swa wa swa re kan wa bu iwo kesan oko kai ogbeni ku me a cho oko kai wa ka chi khari oko kai ogbeni ku u wa he ene gwele ene va gwe oko ka u khare o inyo no kana dari wo inyi no dari wo ino ya no kana bi no kiri wonye ino no kana re ye we oda jo we wo oda gwa nefe oda gbefe oda riri owa ani no nya ino won la me no are gbomu iri no re ya no kan do demi jo iri no kana oregede asa do demi re oda ro nefe oda va oda ton ari kavelura ono ka kwenne ji no joeva kiri no re ino ro nefe gbomu ino lo nefe fu iri no kan re avie oda aswilo ino le re fole nale re fole nale ino le re fole nale re fole nale efe no egbe uyele poto pate vate agbogele do ugele yo ino kimi no kana swilo vie ino da do sivi ino da ne obo ino da yo welo ni vino iri ndo kan le ni vi oda suwari iri ore do kene po hori kido kene po hori nya iri ore mo ne po ho va mo ivi ni ware lono ho ire ne po oda yeji e mo ivi iri ndo kan re ne vi ni no mo de na le oda ni ne po ho kine nenya eni da lo mi ivi fu kilo ni vifo nya iro no kan re lo oda ra swilo
ekpo revion le nale ekpo revion le nale even inole sinale inole rio efe no le gbewu yele poto pate vate agbogele na ugele yo ire ne kpo kimi no kan vie ire re zoho ida zoho na ire no kan receive gire no kan dashan ono kan kiza shanya ala kire wo wona wugbo e wona nya ono kan fejere wege e mo ba ire re boy yi va mo da wo wona le e ba bende va nya ni va ta le re ni re yo e ba ndi ire re yo ke va nyo no ho na ni va li ire ene wona wugbo ida le ba ida lo a ire no kan re gbo avie oda re lo e wona wugbo re hole nale wena wugbo re hole nale oho ne ekpo hore nale ekpo hore even inole sinale inole re efe no le gbewu yele poto pate vate agbogele na ugele yo eni kimie ono kan gbo vie swilo ire ni re hin pade ida re ni ono kan ida ya de kuze sham mi buru pade lu ware lo ire no kan re asha ono kan kize shanya ada kere ene evo dotu abuge eri esankuru wedi gbe woto ekonevie hi ono kan da yo o baba re koneve ba mi pade ni ba re koneve ire mi o pade ki oneru pade koneve iro pade da khwe iro khare gba via da re lo e conevere adon le nale conevere adon le nale adende mugbora nale e mugbora oho ne ekpo hore nale ekpo hore even inole re efe no le gbewu yele poto pate vate agbogele na ugele jojo ire ne coneve ekigbo mi ono kan fiere neve eda nina ono kan kiza shan ra kere ni bia eko vuge eni bia ver un koku tebu ide ono kan re lo oda ye ni bia hi vavo ko va mi so ma re ve fio tebu ye ni bia da ye very wo ide ono kan re yo okay va mi ele ni va re ku ide re ni bia da leve ki leve fonya ono kan re lo eni piare vole nale eni piare vole nale eve no conevere nale e conevere kwon upade de mugbora nale e mugbore oho ne ekpo hore nale ekpo hore even inole sinale inole re efe no le gbewu yele poto pate vate agbogele na ugele jojo ire ni pare fe na ge ire ni pare mugbu ida mu no kan ire no kan re mugbu oda sive danire ayo kiza shan oda kire ojogun olamelomo okan elomo ojogun mu ne gbe kwa ojogun wa ro pon yo alo kare bo ojogun oda ojogun he ama gbon na weye yan we wo lu lo mu ne gbe kwa eran ki san fia wewe gbo pe a ojogun da yo wa mi pon re yo iro re mu igbu oda mu ni ojogun re mu igbu oda mu igbu yo ojogun ki ono la me lo iran da san fia wi igbu da to ono kan re lo ojogun mu igbo le nale ojogun mu igbo le nale bu ne ni pia mu nale
eni pare evele ne konevera nale e koneve kwon pade ne mugbora nale e mugbore oho ne kpohora nale e kpohore ivini nole sinale inole efe nole gbewu yele poto pate vate agbogele na wuele yo oya jogun ki fenage oya jogun da re lo oda re na ono kan re gbo siwe dan ni re oda shan ire ore kere ene dion egbogba wuge eva mi pe lo re ja to si ire ore gbo bue oda ene dion hi ba wo ja to si baba mi sonri wa le mi re ja e ba di do ja jobo ire ni dion re tama eva mi ebe ne are ja ire ore jobo we pada re o pe lọ́nà jogun re na otare dagbare ro re no pe lo ne ki ore ro elo re hian tosi elo da kun ono kan da gbo avie da re lo ene dion re lo le nale ene dion re lo le nale elo no jogun re nale ojogun ri aigbu wa bunde ni pe amunale eni pe are eve ne konevera nale e konevere upade ne mugbora nale e mugbora oho ne kpohora nale e kpohoro ivini nole sinale inole re efe nole gbewu yele poto pate vate agbogele na uwele jojo o eni dion e fenage eme mi ne da de no lo kan I vie ne dion mo buru ire mo ni vie da mo no lo kan ono kan kiza shan ada kere ahulu wore boga dere duje inole e vo duje wa kologo ire na ya ma hulu hihi ahulu ba wo duje ba mu ne wa shuwa baba mi so mu bi vie wuru ye mu ilege wuru ahulu data modo kan e mo ebe amo wuru ire no kan re jobo apa ivie ni eni dion muna ire re mu dagbare oda mu na ahulu da mu vie ahulu da mu vie oda mu ahulu ki mu vie wuru nya ono ka kila do yo na hulu re vie no so e na bola do so ni lo ni ahulu re ku ologu ono ka wa ya mi vie wa ya mi ahulu oni ze iwo khisan kweda mi ahulu padenele na we mi ahulu kwede kere uru no so e ori nga janega oni vie no kan mu na hulu mo hulu oni vie nene dion ne mu no kan da mu na hulu oni vie ge mai mo khisan bi malu e no kananya mi genya we no kana we gbon vo to nebe ani we botino jan na whether that give otoni video wa nyon agogo re wono da dagbare wo to e uku nyon na gogo be na da mie etuzana ni meda dinga dagbare o se mo avado gbo ka mara va ki ke amio wo mi genya me wo dagbare we ki chin ore hehe no aka mi ebi me mo khani ma da gbe be ni ma re ada kokodo twa be ni ba da re khami ba bobu wo kisan. For those of you who does not understand this language, this my story, please, I still want you to like my video, subscribe and share. Can try to be writing what I'm saying, to be translating it in English. Thank you everybody for your support. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Goodbye.